Hello. Hi. Nagrigaten biyag ko, tiyag may sa kan kanayon lain, asiliwakken ka, alang aruden biyag ko, dilakat baybayan, tanang Pasko ngayon kariya di kan lipatan. Maasik ka biyag ko, ket ipangagnak, inulilang tuy puso, tagimura ni ayat, hilit bulan jay nga to, isudat saksita, ay weno biyag ko di nagkadikawa. Nang sanpay biyag ko, anairide pa, nagparang adagos, taladawang kaniyak, ibugbog mo aruden, kidiro ni ayat, talanamit nga minsan pa'y disamit ni ayat. Maasik ka biyag ko, ket ipangagnak, inulilang tuy puso, tagimura ni ayat, hilit bulan jay nga to, isudat saksita, ay weno biyag ko di nakadikawa. Nang minsan pa'y biyag ko, anairide pa, nagparang agagos, taladawang kaniyak, ibugbog mo aruden, tidiro ni ayat, talanamit mo minsan pa'y disamit ni ayat. Di amanak. Welcome.